menang adat urang tuhabu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pak selamat Pak sejahtera berdua bermubah dia. Wahai adik yang mapayung Pak duduk kejut dek hongol dah macam. Iya macam. Assalamualaikum hai tekulitunya berpadiru. Dia tiga berpadiru talon-talon tu banu lun mulia. Mulia waris kamu majaro mulia kamu. Dengan imata kapadum slip kapadum urolun pre-preo lintu tiga. Tolong Allah mujizat coba malamnya katruk katika sangka dioroh kamaulam badan menantang tilan otruk wogada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bak selamat Bak sejahtera bermalim berkaya berlimpah ya Allah dan mulia. Tengkulitu lengolun ucap nyo hadis Muhammad Rasul Ambia. Hadis nasihat pangule umat menang musabda. Dalam agama Islam yang tepat wajib nasihat lagi nyo kaum saudara. Dengan tak begot tua peringat bak tempat tilap patut diajar. Bak tengkulit tu lagi lebih berat karena jarak merumah tangga. Jarak pertama lengolut ucap sopan ngon adab yang begot tak terjaga. Jika monyo pudau rembingat yang lebih ramah ingat digata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bak selamat Bak sejahtera bermalim berkaya berdua ya Allah bak mubah ya. Tahu di bak malamnya di kulit tu di bak malam pun atau katrun atau mana. Malam kedua tahu ugampung inong tasanjung kata berita. Tahu di kulit tu bak malam kene po dupe yang biasa kon muda. Tahu di kulit tu bak malam keput kapwo jeput ngoni ada. Tahu di kulit tu bak malam limong kapwo bungong 7 tong rupa. Tahu di kulit tu bak malam kenam puong kemenyan dengan prah ija. Tahu di kulit tu bak malam 7 puong kerupuk ubi kai mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bak selamat Bak sejahtera bermalim berkaya berlimpah ya Allah danau mulia. Dawa tegulitu bak malam 8 bak malam nyantak dunia. Kalon kutika wate yang rembang amanah Tuhan betruk digata. Tawa tegulitu malam digurung pek kalung-lung tawa lanja. Ompan tarik truk singo dibitu dirung gerehem puntung di sinang bakna. Ompan tarik truk dari nyobak kaki renyon gerehem pitun sinang wilayah. Oleh raga kita orang bat tapi yosiat dine ulua. Kadang nabika wari ngontabat tadu tiha dine terukok di luar. Kadang nabika lom jame diu tapi bungku tapi mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Bak selamat Bak sejahtera bermalim berkaya berlimpah ya Allah. Guna bateri pada. Syarat kemangkau di kulit oi lengolut pegah pan bercedah. Itu mudah. Karena cumando napun dua macam lengo hitam ulun bilengsa. Yang pertama pun cumando rambung jahat tak untung di rambung di udip lambunya. Udip rambung di poh daun di kulit tu. Bek kemudian di data. Cuma kedua cumando silangong hijau nyampi di kulit tu. Lupa buruk kata. Oleh didukung kaji terbang lepas tak sayang ditinggai guna.
Taruh ditinggai guna yang bro jit kau bataboh dunia. Taruh ditinggai guna yang god na sosundot tunggu itu hidro dua. Cuma yang geles tumando mano kemarom yang tiru sak bangon hai itu muda. Diuro semput dengan mengom-ngom dua man inong lap tere rawa. Ubah mesugit di tebing hantom tiulah bangun biji liangna. No yang keput ya begitu. Cuma yang keput tumando pisang sama tengonang anak didingka. Rejang ditulung sang kira alam diputimang gugo menglaba ataupun semano di mutaku tiga labut di pura bara. Ingat tunggu itu bek gado bek dabogo nona sehat maja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bak selamat bak sejahtera bermalim berkaya berlimpah ya Allah danong mulia.